media lama kan thok puite kan program min ngai poi mo a inong khale te yam sai rin chunga long thu ko soi duwa wan hian ri press statement kan ron nei dona press statement hemi chu chang hi kan sarkar kan thria tunan kal dan hi angni ponin thria kenia nim sachiang in thria chian jong na lai te ko omang in an lo in soi to dan te le tuna an kal dan te ain milem in milowem ti wen hian kan ron tar lang don ani December ni riat sang ni som ni pathum ZPM sarkar lak lu ni khan pulal do ma chuan ni za chunga an ti tur hlim takin a puanga kumin sang ni som ni pat li hi sarkarin sum in ren chem kum atan apon thu te chumi atan chief minister le MLA ten fourth grade an nei thei chin ti claim ani tur thu le chief minister le MLA te tan lir thei kol thei chin po ti claim ani don thu pa ka chief minister le MLA te tan lir thei le thar ani lo tur thu ase ni hetiang ani la hian chief minister hian motor panga tuna kol ba ka officer tren khat CM officer man turin an motor kol lai achu sak boka chief minister duangin MZ01 M7012 TUV chu chief minister officer ama thayang bera thon tur ani ti thu an ti chuak ani order an ti chuak ani hetiang ani chho nuwa tuna hian chief minister escort vehicle tan ti chuan lamin chief minister man tur Mahindra Thar pathum le ti in he motor hian August thla khan Mipui aizola lo thleng to tuna hian police headquarters aizola document ti fel ngai aloma wangin an lakol mek ani heng motor pathum te hi MZ01 AC vekan ya 1900 1901 le 1902 te ni in pulal du oman heng motor te hi an rin tlak lo ke ma min be tu an ni tia asoi Director General of Police Mizoram minga register ani nge ani Chief Minister escort vehicle atana le Mahindra Thar pakhat hi chengnuai som pasari he hi claim lam ani mai theya manin pathum leina atan hian Mipui sum chengnuai som nga pakhat central ani le hemi ma hian Mizoram Assembly Speaker motor Mahindra XUV leina nuai som ni pariat le Assembly Speaker quarter cheinan chengnuai somni pathum manin Speaker motor leina le quarter cheinan Mipui sum chengnuai som nga pakhat central ani ti RTI chatna le Speaker press conference chiang bok ani Mizoram journalist ten an na le an chachin bu le electronic media lama har chatna tam tak an to lai sarkar na thok ten hlok an lak theilo lai le Mipui phurit tura petrol le diesel chia nasa taka anti puna road maintenance cess te thenga anti pun laya in ren chem soitu berin escort vehicle ti chuan lam amanga Mipui sum cheng noi somnga pakhat lai senga motor alei le hi Mipui za lo na le Mipui palzu na dik takani tunma sarkar lo om to ten an lak du lo Social Infrastructure and Services cess le Mizoram road maintenance cess petrol le diesel thia sang mi lovin liter khata cheng ni ve awa in cheng li liter khata cheng li ni chu an la he cess liter khata petrol le diesel cheng li ve ZPM sarkar nan ta hi congress thalai le Mizoram Mipui ten kan thre thiam lova he tax ti pun du lo na lantir na po registration congress thalai kai so nain kan lo nei to ni kha congress in kan ngai to ber chu mi nuai nung jok le mi re thei jok te hi an ni reng ani sarkar na chel tu ten u chuak taka Mipui sum manga anin vul na sat awangin tun naya Mipuya sum lengwa ka tlem ma he hian na satakin rui lo tol ati hluara kholaya ku valei ang meya leitu rui lo au meka ni tin rui lo man ru in suam in tha in rock ruang char pong sual le sual na dang apung le ni
he hi sarkar summen kol thiam lovin a hrin chhuah niin kan ngai ani kini chuan heti lai hian ZPM sarkar minister tlukpui le VIP then khatte bangla le quartera chengin an chen na tur thuam tha in Mipui sum mangin na satakin anin cheya heng ba ka hian bangla emo quarter po a cheng mi alo mani in pa ngai cheng mi engmo zatin cheng nuai som chuang theu an la boka yen mimal in cheina na Mizoram Mipui sum an chen jong ki cheng nuai za som lai ani bokani ZPM Chief Minister chuan kar pakhat pak amomo ve don lo ZPM Minister te chuan kar pakhat pak amomo ve don lo mi nan ti thei chu enge kan ti thei lowang Chief Minister MLA te Hmahruaitu an niang ati chu Mipui Bumna lalchak na le laldu na luat awanga Mipui vote an din lamang khong mai ani tin Congress thlai chuan press statement kan siam ani in kan thria an tongkam in than man tongkam zong kan thria a ka kha awai ni lo ma sela tu na kan soi thei chu ani kan soi bel velo kang campaign laya Chief Minister ani ma soi the ZPM chu in ti thabik min ti thina kan pomani ati ni ti chuan ZPM Chief Minister chuan kar pakhat bak amamo don lo ZPM chu Chief Minister chu kar manto athu don lo hoina dikna kan thiani tin minister tin ten keipo tiamin motor thar kan lei don lo a lui hi ala tha em hlomin kan thia a sarkar a tharawanga motor lei thar zia hi atul na kan thelo chu wangin mantlak an lani phot chuan an laman lui hi kan mangzui ve mai don ani tin minister pakhat zelin kar pakhat le spare kar pakhat an kol theyang chu bak chu an kol tur ani lo atini tin pupi pl lian dingan ti hian lo soi boka ti dan dang lam deuh kalphung dang lam tak si lo kalpung thar kan tianga aming kan vua rananga klemina ti dan kat ti dang lamanga achunga azia tak kha chu kalphung hlui ang tho kha alani theya kan ti fu lo phei chuan Mipui be seina ti thonin soisel na tor zo lo tuarin tram khat chungin kan in sop chevek the ni ti ni chu voi ni han kan lo pui khop mai kon press statement siama le kan ting lo kan senior vice president ron soi a te khan zona aom chuan zona laila in kan turon soi zong te ta press statement la kan ron da chwa te hi document nei ve ka ron da chuak kan ni